pa to noro diši. Gremo kar v akcijo. Pripravimo kvasni nastavek in pustimo, da kvas reagira. V robot damo vse sestavine za testo. Potrebujemo moko, kvasni nastavek, biolimonino lupinico, rum, ta je poljuben, jajca in sol. Zagnetemo v gladko zmes in vmešamo še maslo. Gnetemo do sijoče teksture. Sledi prvo vzhajanje, ki traja nekje 1 uro pri sobni temperaturi. Za nadev stepemo beljake s sladkorjem, vmešamo mlete orehe, mlet cimet, sladko smetano ali mleko, rum, ta je zopet poljuben, in stopljeno maslo ter med. Testo razdelimo na 2 dela in razvaljamo na pravokotnik. Enakomerno premažemo z orehovim nadevom in zvijemo v tesno rulado. Narežemo na 16 potičk, jih pustimo vzhajati, nato jih napikamo in premažemo z mlekom. Pečemo 20 do 25 minut pri 190 stopinjah, nato postrežemo. Pa dober tek!